Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini ki update jong COVID-19 status hapo state Meghalaya ke jongi. Ki bagidon ki case ki bah meta kasni, belum positive cases ki long khatsal. The East Khasi Hills District along Khatwai, like the Armed Forces, Prague the Kiwi. About North Garo Hills, Iway, Kide Naki Paipa, but West Garo Hills are Ilu Kide Naki Paipa. The Kibala recovered Hadu Manda Kasi, Kibala Jam Nagneka COVID-19 belong Sanspa South Unyo. Kiba nilafa yaki sampel bentes haduk bentang baru kalai 3 August kilang sau puar haja news pa enreu nanti yaki bala test negative haduk bentang kilang sau puar haja kendai punyo kibagi dang up pada ya result kibadang up da bentaka result kilong Sauspa Khatwai. Sauspa Khatnreu. Nanta Turbon Fai ni Sabab dong state Meghalaya haduk benta khalai 3 Agust kilong arpunyo wajar Sanspa arpoar. Akitu 14 cases ki bayo ki yu ki baro ki total kilong ki bayo ki bi omong dapo East Khasi Hills. Iway ini bawa travel from Gujarat Arbanai Muchua. Argot ini sari cases dapo East Khasi Hills. Iway ini positive contact jong Yogaraj Gautam. Iway di returning. Iway staff nurse of Nanegrim. Iway positive contact na I Berlin Dolling. I contact of positive case the Assam. But line with pada kita dapat ki Armed Forces returnees. Garo Hills. Iway di kiba return from Shillong, Pantharba. Bawan napo return from Shillong, Pantharba. Sapo not Garo Hills. Nangta sa West Garo Hills Armut. Iway di return from Assam. Iway pada di Nongsong Dukan. Antui, Poka, West Garo Hills District, Nongsong Dukan. Nanti napo, agni kita kiba, niyo agni katsal ni cases. Ini napo North Garo Hills, Iwan ini napo polis, Iwan napo Penghorbat, saang tu, yang kedua bagi polis saya kata Indonesia, Syabar, kinang le kontak tracing. Yang ingat ba nakiwe ni kita positive case kita di negara polis ingat iyo na tu kata bagi ingat kontak terhadap kontak tracing lah suruh iyo menta kajian meet akan review meeting apa kejelam jong Honorable Chief Minister ngilai keren detail bahas sapang kani ka jingpang kini kisniang kiba hakakti nongway ngiong ka African Swine Fever tinglayo ia record bahadu mentakasgi kajiyap jong kisniang hakeleng-keleng jong kejela kajongi kalapoi syakah nyau polai teli nakih nyau polai teli arsau teli ngilak confirm bakiyo ia kataka African Swine Fever but sau pokendai teli ngidang sim ya ke sampel bat ngidang pa ya kena ke sampel sya kajakates hangte apok guati kana para ban pentikna la kadau jong kejingyap jong kini ki sau pokendai teli kisniang kadene kamde na kaju kejingpang kabengi ong ka African Swine Fever. Tinglerai ban yada ya kajing sapriang jong kani kejimpang
ha kisniang ha borok kejela ngilarai ba ya kitu kisnong kiba kiba mat ya kane ka jigiap jong kene kisniang borok anyo pulai teli ha kisnong kiba per ngilarai menta ke janet banilai ru ya kodar ya ka veterinary department baki issue ya ka way ko order lani ka notification bat kata kalong ban declare ya kitu kijaka kum ka containment zone ka bamut ba enam sya ban oddo ha kitu kijaka enam sya ban dedok sniang ha ketu kejaka ban enam sya ru ban wanra yaki sniang lani ya kedok sniang na ketu kejaka syaki wei pat kisnong ba marjan marpa kabamut ngin kang bek sebab ya kini bat kabanga kwa ban kerpat akan kapor ya ki pajba ki baris sniang bakin sngau ba ban ya trelang bat kesorkar namarngi iting ya kani ka jingpang ikum bakas dang ban sapret lani ban sapriang keleng jong kejela mikla jongi barok kawe tengi dak kerpat ya ki nong song sno lasai anda kelami ketuko order bakin nem sngau bah ban lengok namar kani ko order ngidang penkrek mentaka janit hakaba ngin I instruction syaka district administration baro syaki district veterinary officer baro bakin pentrekam ya kini kodar kenang ba kumangong epi ngin like na kajing sapriang jong kani kajing pangsniang na kawai kesnong syakawai pat kesnong hapo jong kajela mikla jongi baro kawai kumbakat arteli kisnong kat arteli kisnong ha keleng jongka jela mikla jongi tอบงั้นเนี่ยทุยพี่กะเวกะบะหาบหาอีสต์คาซิลดิสตริกกะเวกะบะหาบหาริบอยดิสตริกกะเวกะหาบหาจายตีฮิลส์ดิสตริกบัดกะบะหาบหาปอเวสต์คาซิลดิสตริกWest Kasil District kita kedeki district kiba haduk menta kiba ngi detect ya kanika ya kanika jimpang kabadon nakisnya itu ko bomi kateng ade hadin bakila lek kini ki officers yomi ki doktor veterinary kala lek te ki sem ba kamde naka kejingyap awar pi kejingyap gimla ban ong naka ikadaw ten re ngo pi kini ki bengila ngalai thu pi kini ki district kide ki ba ngi sem ba kalong positive hakanika ka swine ka African swine fever ka an kan prevail namar ba sisin nang la issue ka notification namar komo pi kane pi ngakwa banya thu pi kandiat kane ka African swine fever kawan naki arteli ki state kawe de na po Arunachal bat kawe ka de na po Assam tengi bayajan bat Assam tengi don kejing ngau tikina bakane kejing pangkawan lengba jongka Assam tina kata kadau ngilakang ya ka interstate movement ngimsha ju ya ka interstate movement nang taru mentang ngimsha ju ya ka interdistrict movement ban ya kitsniang na kawi district sa kawi district bat ka bangikirpat ya kini kinong kayi do sniang nei dong kayi sniang bakin sko bahaban cooperate bat ka sarkar ban nem penken yakini ki order ki balangi lade penmi batru ki bandangmi kenang bangin yada namar lemkum ta kala belong bekisniang ki berisniang keleng saudong kila ban yaplut namar kani ka transmission jong kani ka fever ka bestet kata-kata tang badon bok ba kamdei ka kamdei ka fever ka ban transmit yaki brio kabaar kami kren ni discuss benia bahasa pang kajing im kajing bit kajing biang lang jong kini kinong syong yau madan ki bangi ong hakeleng jong kani ka sor shlong ko jongi tengle kren benia nadong sedong bat haka bakandu nakeleng ka sor ka ni ai ya
ka direction shau chief secretary namar ka proses menta kadang yai but ngi ong bakin pendep no kham kloy ka proses ban wat ia ka jaka naka benta bangin bu ia kini kinong syong yau ki baju mlin ban syong yau hapo ki root surok baper kenang ban light naka jing om day tang yu pai ba anrei hakaju kaporu na kabenta kajing kamai kepok kajing kamai jongki marwe kabaman kasni kata kadi karai ka pengisim menta ka janmit bat ngangis kemru ba hadin katu kan singin sayo ka report na taging sasim ya karai kat kum ka bangin day ban sim na kamta ka jingbit jingbiang jong kineki long keme ki long pa ki kun samla ki ba im ya ka jing kamai ke jongki lengba kadukan ka bakisyong ha ki rot suro kita kidei ki isu ki bangi kren bat kawai ka isu ka bangi kren susu kalong don katukan ni tekli ka request menta kumia kan ni namang impat sya katu protokol ka bangi impat sya mensuang ka protokol ka vision ka bangimpat sya ia kini ki briu kiba yale ke yoga long kitu ki sports activities kum ki yoga nang ta ka gym bat kini ka tai tingila ai ka direction ya ka deputy commissioner ya ki deputy commissioner hala ki jong district bakin examine ya kini bat bakin petru lada idei ban ailat bakin pleno ya kani ni ai ha bangi aga jing start jong ki deputy commissioner selaka jong ka district